Thank you, Vipers. Thank you, Republican Guard. Thank you, Gor Mahia. Bye bye, APAP. Ayo ni amagambo y'abakunzi ba Rayon Sport bishimira ko iyi ekipe yambara umukara n'umweru y'ishyorongi ko urugendo rwayo rwa Sekafa Kagame Cup 2026 ko rurangiriye ahangaha maginga ya. Wakibaza uti se ibingibi we Clever urimo uvuga maginga ya urabikura he? Ese koko ekipe ya APR yaba yamaze gusezererwa mu rushanwa rya Sekafa Kagame Cup? Ibi byose nibyo tugiye kurebera hamwe maginga ngaya. Yitwa Rayon Sport Gikundiro isaro ry'Inyanza. Mu kanya gato kashize inama itegura umukino wa Rayon Sport n'ikipe ya Tusker saa 12 kwitara ni ku munsi wo kwa gatatu, harabura umunsi umwe w'ejo kwa kabiri, hanyuma murere y'abanyarwanda ikongera igasohokera abareyo n'abanyarwanda muri rusange ija kubamba umunyakenya muri stade Amahoro. APAP urugendo rwayo rwose ubu tuvugana rurasa nkaho rurangiriye kuri Republican Guard, ekipe yo mu gihugu cya Djibouti. Byagenze bite? Ku isaha y'isa 9 ekipe ya Gor Mahia yari yacakanye na ekipe ya Vipers yo mu gihugu cya Uganda, hanyuma amahirwe ya Gor Mahia yo kumara imikino ibiri iri unbeaten arangira ku munota wa 90. Vipers iterekamo igitego cy'intsinzi, match irangira ari igitego kimwe cya Vipers ku busa bwa Gor Mahia. Match yari ikurikiyeho ni yagombaga guhuza ikipe ya APR Football Club n'ikipe ya Republican Guard yo mu gihugu cya Djibouti. Ni match yatangiye igice cya mbere APR iri hejuru, biza kuza no kuyihira iza kubonamo ibitego 3 ku busa. Uko niko igice cya mbere cyarangiye. Mu gice cya kabiri ekipe ya APR wayirebye mu kibuga, umuntu akibaza niba APR iri gukina cyangwa niba ekipe y'umurenge yakinaga, ukabura ibyari byo. Ni APR itagendaga, ni APR yari hasi kugeza ubwo yakoze impinduka kuri bamwe mu bakinnyi babanjemo, ariko nabajemo byari bimeze nkaho wajya ngo ikipe y'umurenge yakinaga. Si ukubeshya, ngiye mvugiraho nk'induru. APR wayirebaga mu kibuga ukibaza iyi ni APR nabonye mu gice cyayo cya mbere cyangwa bahinduye bazanamo indi ekipe yindi y'umurenge. Byari bitangaje. Rero uko kujya down kwayo byaje kuza gutuma ekipe ya Republican Guard yo mu gihugu cya Djibouti iza kuza kubona amahirwe, ibona igitego kimwe mu bitego 3 yari yatsinzwe, match irarangira gutyo ari 3-1. Uko gutsinda kwa APR, uko gutsinda kwa Vipers, uko gutsinda umukino ubanza kwa Gor Mahia byaje kuza gutuma ekipe ya Vipers iba ihagaze ku mwanya wa mbere n'amanota 6-6, ikurikiwe na ekipe ya Gor Mahia n'amanota 3, ariko izigamye ibitego 4. Ku mwanya wa gatatu haraza ekipe ya APR Football Club n'amanota 3, ariko irimo umwenda w'ibitego 3. Uzi icyo bivuze? Ekipe ya APR Football Club irasabwa iki? Match ikurikiyeho APR izaba iri kumwe n'ikipe ya Vipers, Gor Mahia iri kumwe n'ikipe ya Republican Guard. Icyo niteze niki? Niteze kubona ekipe ya APR itsinda Vipers ikagira amanota 6, hanyuma ikanganya na Vipers ifite amanota 6. Ku rundi ruhande ekipe ya Gor Mahia izaba ifite nayo amanota yayo 6, kubera ko simbona ekipe ya Republican Guard ihagarika Gor Mahia. Bivuze iki? Dushobora kuzatungurwa tubonye journée ya nyuma amekipe yose uko ari 3 agejeje kuri uwo munsi anganya amanota 6-6. Aho bisobanuye iki? Hagati ya Vipers na ekipe ya Gor Mahia, ayo ma ekipe ashobora kuzisanga rero yazamutse. APR bitewe n'umwene w'ibitego ifite ukisanga yasigaye. Cyo kimwe nuko ayo ma ekipe yombi yakomeza anganya amanota 6-6 kuri journée ya nyuma mu itsinda rya Rayon ririmo Tusker, Rayon Sport, ekipe yitwa El Hilal Ombudsman ndetse na KVZ
dushobora kugera kuri jurune ya nyuma amakipe abiri ariyo Rayon na El Hilal yombi anganya amanota 7-7. Ndabishingira kuki? Rayon Sport magingo angaya ifite amanota 3, ekipe ya El Hilal ifite 3, yombi uko ari ibifi bibiri bihanganye mu biranganya amanota. Match ikurikiyeho yo ku munsi wa gatatu, ku wa gatatu eje bundi harabura umunsi umwe wonyine wo ku munsi w'ejo, Rayon Sport nihura na Tusker. Umureyo ategetswe gutsinda Tusker ku kabi nakeza, uko byagenda kose Rayon ntago ibisabwa, itegetswe gutsinda Tusker hanyuma ikagira amanota 6, igasigara icunga ekipe ya El Hilal nayo nkeka ko izaba yatsinze ekipe yitwa KVZ, bityo El Hilal ikagira 3, Rayon Sport ikagira 6, hanyuma hagasigara match kamarampaka ya El Hilal na Rayon Sport igomba kuzaca impaka. Bivuze iki? Niba Rayon Sport itsinze match yo kuwa gatatu ikagira 3 na El Hilal ikagira 3, match yindi izahuza Rayon na El Hilal, ayo makipe abiri yombi niyo yanganya. El Hilal izagira 7, Rayon Sport ifite 7 nayo hishakemo iyatsinze ibitego byinshi abe ariyo iyobora itsinda. Twibuke neza ko mu matsinda yose uko ari 3 hazavamo ekipe imwe yabaye ya mbere ariyo isohoka, hanyuma hasigire hashakwa best loser. Niba tubona ko best loser azava muri amakipe 3 muri amatsinda 3, kandi twibuke ko Rayon ifite 7, ubwo mbaze ko El Hilal ariyo yabaye ya mbere, mu gihe yo na Rayon zanganyije amanota 7-7. Mu itsinda rya APR ayo makipe yombi uko ari 3 ugasanga yanganyije amanota 6-6. Uko bisa kose ikipe yitwa Gor Mahia umubare w'ibitego ifite magingo yangaya nibyo izatsinda kuri match ya Republican Guard bishobora kuzatuma ariyo izamuka iri ku mwanya wa mbere, hanyuma mu gihe iyo ekipe ya APR yabonye ndagize amahirwe ugasanga itsinze Vipers nayo yatigira 6. Urumva ntago afata best loser ufite 6 ngo usige best loser ufite amanota 7 mu itsinda rya Rayon, byagorana. Niyo mpamvu mu kanya gato kashize ekipe ya Rayon Sport isoje imyitozo, ubuyobozi bwa Rayon n'abavuga rikijyana muri ekipe ya Rayon Sport baba ni b'abanyamafaranga bakoze inama imwe itarabaho yo gutegura match ya Tusker yo kuwa gatatu izaba ku isaha y'isa 12 z'umugoroba kwitara kuri Stade Amahoro. Rayon Sport irashaka guca impaka, Rayon irashaka gutsinda yemeza ikonveka babandi bavuze ngo Rayon Sport yatsinze ibirwa bya Zanzibar. Rayon irashaka kubazimya kuri match ya Tusker, niyo mpamvu mu Rayon ahava wese akagera asabwe kugura amatike hakiri kare, Stade Amahoro igapfuka ikuzura kubera ko Rayon Sport irashaka guca impaka. Ejo ku isaha y'isa 2 za mu gitondo tuzabagezaho bimwe mu by'abakinnyi bijeje aba Rayon ndetse n'ibyo basabye ubuyobozi bwa Rayon Sport